Inin pagkaurusa, inin pagkatitirok, di ka manhan magsarangkay, problema mag-inambitay. Kunya na may problema, buwas may kalipay, amo ini ang tawo, samtang may kinabuhi pa. Magbinuligay, magtinabangay kita, problema nga bugat, pag-urosahan magaan hiya. Magbinuligay, magtinabangay kita, amo ini solusyon, kita nga kablasanon. Inin pagkaurosa, kaupayanan resulta, ipaambitan mo problema para matabangan ka. Ayaw pagdibdiba, ngan ayaw pagpadara, pakigtitirok, ngan pakigkaurusa. Magbinuligay, magtinabangay kita, problema nga bugat, pag-urosahan magaan hiya. Magbinuligay, magtinabangay kita, amo ini solusyon, kita nga kablasanon. Basta magsarangkay, puro kalipay. Inin magsarangkay, tungod kay maupay, kinbabalusan hin kalipay, bisan laguti pero kinangay. Basta magsarangkay, puro kalipay. Magbinuligay, magtinabangay kita, problema nga bugat, pag-urosahan magaan hiya. Magbinuligay, magtinabangay kita, amo ini solusyon, kita nga kablasanon. Tanding ko ang duha nga paa, ang gibubusagi paasan daraga. Mabusag man la kung ginkuan
baybay kanan kukuy, ang luhos ang tawo kanan aham makaloloy. Kanan pikoy, ang luhos ang baybay kanan kukuy, ang luhos ang tawo kanan aham makaloloy. Ginturo tanding ko ang duhang apa, ang gibubusagi sandaraga mapusag man kung ginkuan-kuanan maupay ang balugay mas siguro. Ang kahoy kanang pikoy, ang luhos ang baybay kanang kukuy, ang luhos ang tawo kanan ehem makaloloy. Ako nga parang uma, trabaho ko pirme laha uma, pirme ko la ginhuna-huna, an magtanom an akon uma. Waray iba nga pangabuhi, sanglit kablas pirmehin sa lapi, mag-aantos ngala pirme, mag-aano man kita kay mga pobre. Ay, 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 pastilan, pastilan, sano daw la mahuhuman ang kakurian. Ay, pastilan, sano daw la matutuman ang hingyap hangatanan nga kauswagan. Kablas